Mema obi akwa baba OB4GHTV the name still remain obofo ba ko pese de dan me ye no me se me nse o mreje simedu ekopem dunum na mawie enti me waste time bebre. God bless you. So subscribe to OB4GHTV. Me chia adofo a ohe OB4GHTV nyina. Ene enema num da bia me se me nka ne bebre enema num a ebema oman Ghana ye betena mu a ye ho betoye ya problem bibia ha obia benya adwuma peace asomdwe ebeba oman no enema num a ye mpanimfo ne ya oman no asomdwe beba mu no ene ye baba beka ba kunie creating job for the boys, the youth, creating job for the youth. Creating job, obeka say creating job for the youth. And say oman bi a youth ni nya adwuma nye no automatically violence entwam wo ho, automatically stealing krono niema ne niema basa no empasa kuro no mu enti panyifo tie mi a the first thing was oma tension eko ho ne say ombe make sure say boys of today the youth now omo system ni mu no omo nyina nya adwuma ye obebusa say ebeye den nya adwuma ye omapanyini kofo ba ye no o create youth employment policies ban a president sitting president wa creative for the boys no also the policy bi to ema job no technical works no more than the bia ya ni buklong because obitimi wie university na otivie na onya adwuma nye but ye ma technical works ne more wo man ma ebi sua carpentry ebi sua farming ebi sua laundry ebi sua niema bebre ebema obi anya ne nsa no adwuma a working man eni adaje se obedi obi achi se okwa kodi bone ba ko no yeah. Number 2 overka se edenti number 2 abiding by the rules the laws of the nation obeka se ekwan be ne ye be abide by the rules and the laws of the nation ene empanimfo na omo te oman ni mu no kura na emra na ye de ama omo no omo de ama ye no omo niso de obo se police ni nam na road work insurance na nyina ni ne ka ho no de nam panyini bi nam emra ya hyehe se ba bi enwo so wo fa no enam so ye panyinti no wonam ho enti ye se wo set example an nkura ni follow enti it's high time empanimfo no be follow the rules, regulations, emra the laws of the nation. Say the Ghana sikama wa ye ni basa. Yen ko ye create loot and share. Yen kwa sisa Ghana sikana mfa nko gugu yen kwa ye kofesim. Emma yen kwa enjoy emma nkofo bi ho nkyere wom because say oma o enjoy na obi ho kyere na ono na ne ho kyere no he will come after you. And also one of the major way ama oman Ghana entimi nko nanim na se mpanifo bedwene ehunu se sika ya de ama se fa koye kwan no ya de sika ni nyina ekokwan no ho akoye kwan na ekwan no ye beye ni ye ama ebeteki years ansa ne asa akoye kwan ni bio be we die ye dane sika bi de mapanyini bi se je koye kwan koye school ko bi organization bi okwa wo che sika ni mu be 8% no afa be 7 no de ba ko pe akoye enti shady job ubeti wani na ade na asey na yesa de Ghana ye sika twitwiride bio e de akoye ebi na si la hospital ya bu hospital na gu ya fe ni ese ekosi foforo abrank ebeti ma maintaining hospital no nkakra ni awie the old new one no ansa na ebu the old one na gu enema we nyina eka ho na oman Ghana entimi enko nanim ba de tosum yenu no yenkɔ commercial break enforcing discipline in our religion. Being Christian, being a Muslim, being a traditionalist. I was here enforcing discipline. Say yen trasi mo kwabrani mfa pobo enjije nkofo bi sika ene ohwe Christianity in a mind e mind mu aye tantantan. Yen ka se omu nyina na yesa ebi mu ye niye ebi mu so se no. Ekwan ben so ubehwe obi konfo bi akwatena ba bi send ma me na me send ma sa niema we nyina is creating indiscipline in the country. Sa investor bi fra bontene eba no he sa niema we wo man mu he will not come because who say this country is full of fraud. Krono ne niema emwa ma oman ne nko nanim ene age ede ahye ho enti sa niema we emwa ma oman Ghana enye yeda enti mesere se empanifo ebe ma omani akọ religion no ho no mahunu se rules and regulations bi ne de begu ho na se wo ye sofo wo ye malam wo ye imam wo ye obi na wo ye adwuma bi in anything concerning religion na wo busu a yen close down
the organization say they be discipline ebeba o man because ya anya ne sa obi abe na adwe say it is a lucrative job into obi awurawa na odi azane ne manema eye enkofo bebere abobo badam because of what malamphobia ye omo akonphobia ye omo pastors bi ne adiphobia ye omo ni nyina cause the downfall of the nation Ghana. I think say wo aneme se nyina tenase dan ye kase yi the bed ni nyina free his excellency so ni nyina tenase say ye be ma discipline aba your religion mu oh my Ghana will be a better place to be. God bless you. Yanko number 4. Number 4, a major problem I am facing with man, which is cleanliness. Bible says cleanliness is next to godliness. And now on my Ghana, I dear boy on my Ghana kaka a sanitation problem. And now over Coquabrane no sister bola dia kweshe baby. And then baby and we see that in secret no BSC as you know blocking insuno. And then your boka bebre clean drainage. Bie se nsuo nya kwan piepie nko saa niema we nyina se ye timamufo no ye de adwene to se ye boa ama president no ho ato no na ya ma sanitation ye ntoto ball enwu ba bi basa ye be clean ye mpasua so ye be ye bibia moman mu ye cleaner yare dom a hospital ye se sika malaria agi oman na abottles because enen tontom efi na de tontom ba ye musa se utukwa kwa amonane a entontom mu bi wo ho ana dabi edi enti ne ehu ntontom amanone na ehu ntontom wa ha echese ntontom no mani gifi ho enti fi ne dokoro yen dia ye de titi nsuom sika twetwiri dia ye de bubu dan ni ne mane megu se enyina ye tenase ne adwene se ye wonsom nipa wo ene me na betima ma o my Ghana yeye enye the president nkoa ne ye de ani beto no so se ye twen ama man na ye dia ene o my Ghana enye yida se ye de ani to president so se excellency ono nkoa ne ye ja bed ni nyina ama no se onye o man ne dia o man no ntimi nye yida wonsom ene nipa enti bua na me so memwa na o my Ghana ye ntimi mpamo efin because efin na edi Ghana nya yesika 80% of Ghana your revenue enya ye di wura efim because yes saniema etugu zoom life 4G wage ni nyina yesika yese no kwa enti suo kɔ no na etwi fa no so ne nkofo wu na ye compensate wo mo ne niema nyina yesika yese no enti meka kire o se wo sabi uja onan ya enkohwengu toilet enkohwengu gatem peba bi papa na fa kogu obia make sure say ni fie sabi or private wo ha obeyusu no ho na ne no kwabna ne sori a owura bola so a ba bia na oye de ho so oye na wabusa awon say woto ho na oye no president na oni hobi betu wi a be ka kire president say omla no make ni umpesu asoma abra wa wusu nim say adechi a wo na hunu nyansa proud them. Clean your country, clean your vicinity. Number 5, be mindful of politicians. Be mindful of politicians. Oh, yeah, young boy, not young girl. Be mindful of politicians. Or me politicians. Or more bad, they want to get what they want. And nema or more pay. Anything or more bad. They want to say sweet things to you. Use your mind. Who the nema pay one na eto abamano. And your wife say, where do you sika? Obetima your mind obi woha or sika be okuta greedy mind. And be mindful of the people you voted them on power. And yes, our mind Ghana. Or there's someone who is greedy. The greediness will lead the man or my Ghana into downfall because obi wo ha betena konwa so odwene o mining puntu the welfare of the nation obi so ba odwene ne family and friends eno nko an odwene ho enti onfa wo ho ade ebe ma o mine na yeye onwene ho de ebe ma ono nko an botoma yeye no odwene ho obi so ba oye ade ade mpuntu obeba o mine mu ama wanya adwuma ye wonua bi anya adwuma ye obi o na ma bonte aba ne ho beto no security wise enyina be secure. I think say with these 5 things, you know, say wo de no nim de no comments eka ho na de begu ase a na wo kire wa adwene se nyansa ni ba akofo tirim fa wo suggestion beka ho na ye mo ama ensem na me bobo na poso no ye yimu mienu ne attack bi ene de me yimu mienu pe na ma attack na the next time be meeting no de miensa aka na ya sa to aso yemfa jobs, creating jobs for the youth no any sanitation. My men started from creating job for the youth. Me busam penifo, any diemu, and then one a year juma, obesoma ne say uncle bokro no obeko. For quite dream. One a year juma, obeka and say uncle for battle boss obeko akofa. One fan quite dream. One a year juma,
obeka kire ne se omie nkobo ba si bira obeko oye adwuma ene nkura nketenkete ene meme deda because of sika any system ni munti adwuma ni ho enti maame na ho ne ba no ontimi hwe akora no akora so ekom de no obeko akogya ne ho ama panyine bi ne nada ene ehwese ye kaso o man we mu ene nkokorafo ne young girls na deda ede na ekoso because enkura no pedi omu bedie enti sen company for creative jobs ama nkura ne nya adwuma ya enko wa adwuma mu no panyine mfafo nkofra ne se bra no mfa ne nkose twotwoboa bi no ne nkoda ene mprewanyi sen aye oman ni mu ma ade ntia adwuma ni ho nti ene nkura no krono ni awudie adoso ho oman ni mu ba ade nti adwuma ni ho nti ene pesami kuminya atwitwane ntri ene niema aye ma oman ni mu ma ade nti adwuma ni ho nti sempanifo odwene ade akwa adwendwen mu yie ama adwuma ba system no ma enkankura na saa niema we nyina ebe firi ho ama oman Ghana mu a peaceful nation ene obi wa brochira otimitena se dwene akura ketekete no aye mobile phone wobusa ho se dienti na akura ne timi nya adwene etimi create mobile phone ketwa no aye or free mind to think but enkura omo oman Ghana they don't have free mind to think. Their mind ni nyina is attuned to money because ade ache no na adwene de ne tim say edie na medi bebroni ba ni eba enene sa ade no because onim say obi afrigi ma aduane wo ho boso me so aban ni tua ne ka enti pressure ni na adwene be ne oman Ghana you to no pressure wo ya adwene mu no edo so se de obu man no kra because you obedie baby odi ni ti beto kania obehwe no so kra ya na adwendwen enti ebe den na oman ni munye de yempanifo se mo ma oman mo pese oman ni mu dwua mo pese munye peace na sika kakra na ekuta mudi ma mo hotom a mo create jobs ma youth no mo create jobs ma enen kura no bo adwama dodo yare dosu oman ni mu yare ekukuda ma ye bodin ye ntimi nka eji oman Ghana edie na enoko hospital ye boy ade bidin a untimi unhunu ne fale bai yare basa edie nti ene oba ne obeda be ma ne be meda because of sikenti wompe se nko beye be koma edi nti wadane ne ho ama ne yonko be ma so one ne na because of sika od be ma nti oba de ne se wo ne yonko ba because of sika obenye nti ede na ekoso wo man Ghana empanifo nti etena wa ma the generation na eba no ya se no ansa for mo hwe se ne mo hwe a wo se mo su because ne ukọ KJT ani am ayi na nam bo sa akura 10 years 15 years na otaka no odimate wo busa ho se dienti na nkura no enyina edimate omuni maame anaase omuni papa omo maame wo papa na maame ne papa no oni adwumaye nti de obeya ne se obepia nkura ne de o makọ ene nkura nketenkete ekuta sekan ni tuo 10 years 15 years no mkuta sekan ni tuo ne nam kona eye Robin ubusa o mo se dienti na ekwa last time nya encounter with a child bi na okowia obi ade na ye chi no na omo ye so mpese omo bono ekuno na me sere paache na omo rescue no na me chi akora na tena ba bi na me bisa ne se dienti na o ye saade no o se ekom the only word we use to say ekom de no ohunu de oye oni maame okofie okopedua na onya bi ekom de no ana onu su ko hunu se obi susu de na aduane ato ho ana okofae aduane keke o ena nkankofo ko bona kunu enti yebuse ehun se mpanifo modidi amen a momma ekom de o mo hotom modidi amen a enkura nketo nkete ene nkokorafo de dai mo hotom modidi amen a enkura ene nam suma najo nenam ekopedi omu bedie nti mo hotom na modde momma masese o makogo abrochi masese o mo amoma ye kan fasha wadwene mu se de mo ye no you reap what you sow so your man here that be able boarding their cancel say asimesi na be your man Ghana man ye because kofo buy or the health insurance buy aka obi enum ye se kofo adawromanti ene ma wo free but ye musa se mo amabai ene ma adawromanti ma wo free ana ene ko hospital ye bibia esika health insurance na nya adwuma biu mo me anwene o man no we the nation benefit. Yenwine ade no because
ye de youth no na chichire wo man ye de youth na ye oman yie ene ye mfa nkokrafo na chichire man e kom de youth na oman no mu ye hu se mu nima ene BBC kakitikiti bi no obi di apeso edi obi no odi kodi ewu nanse e ho na akora kitikiti ekodi aba babubo se de ekohwe ni nua keto tiriku no adan ya odi kwaji sikaduro e de na beba akora tirim se okwaji sikaduro eye kom yembuse ho se adenti na youth ni nyina ya aggressive for money because ade bi obi aggressive for it na che se ebi ni ho enti obi hu bia na obi ani abere so opese oye se nkama creative jobs a enkura na sa adwene we kura mma omutirim omi anwene oman Ghana na ye dache ho because buro ni dwene oman ho be ye mpanimfo a omo oman we mu no omo nwene oman no ho omo dwene wo mo ankasa ho oman bi a wo dwene wo ho na wo ja oman no will hunt you down. It's high time. E wasi ya dwene oman mother Ghana. Wasi yeni ara assassin e ya bodedina moji aya nanan mo hwiegu wo de ato ho ama mene wo eduru mene wo so si e beye bi ato aso enti de ya ato aso ani si e besesa Ghana sika ni nyina de akogu abrofo foreign currency account de ye abo oman Ghana ne se ye de manko abekọ awura in governmental institution big institution na nkofo ma o ma wie university a qualify so omunya adwuma ye omunya adwuma nye no mbe ne namada ne akohensafo ene vagabond peoples omunya nwi no man no ye ni ye a daache ye se de waposa ama na fe no onchiri so de bebombi so ye oman ni ye a daache no obabi ba e be ka se asumasi ba we die ene ye mfa ne governmental institution ye de ne be wuram be wa anye ni ye a de obepa gu ho no daachi bi no oba entimi ma in a governmental institution be ka se o papa ne be di o man na bro ntiwo ye ma nwura mu bi God bless. Next one I may say akoso ye sanitation problem ene Ghana adwen a ehye youth ni bebre ni nye youth no o man na nkasa as a whole etim ni se ye de ye o man ni fia zoom lion for ba bepra. But we refuse o tax na otua na no ane de mazum life for so o clean o man no onum nsuo na atam de to ho a e de to ba bi ya nka zoom lion adwuma no se sika twitwiri de ma omo no nka ensa mfa ma omo bio wo so ka ho bi na odi o man na bro edu level se wontimi num nsuo mfa nto bedroom de a onum nsuo na nto ntwene obi gatem so won se wudidi na wontimi mfa nsi wude mo a ede ntonton bebre wo de a wudidi wi a ento nsuo ento wura ne nwu gatem ama ne nkobiridi mosquito nkɔwe obi se wonim se wugya wonan na wontimi mfa nsi wude mo de a enkonko gya wonan mfa nkoto gatem emfa nkoto nsuo bi ama ne nkɔhono ma obi foforo nkonom nkɔ ne yam nkɔfa yade se wonim se bola na wakukurasi wo no ebe biridi mosquito amawo enti wontimi mfa nsi wo fie de a fa kope refuse dump correct place fa kugu enko hwie ngu gatem ensuo to a na kwabrane asesa bola na wa hwie wobusa ho se ensuo na he na epia ne de akọ epia kugu obi so diem ekotwoku a years to come no ensuo beto afi na etwoku obeti on na flood ene uko enkran adane flood area yenya esu bambone bi a ye cleanliness ye ndi ye huni nti baabi a ne yetoto ne magunti ama oman Ghana esi apene ene president timi pagya sika twitwiridie na omudi tete gatam na omudi cleani oman no sika oman Ghana ye di cleani enko ano etimi bo Ghana akohoma sika oman Ghana sen wo cleaning sanitation honko ano etimi bo Ghana akohoma nti emu se ehun se de bia every rainy season bia no ye bekwa akwati nsuom every rainy season bia no ye bekwa akobiebie gatam ye bekwa akwakoyi yese aden one major thing na say high bionie ene wo se sa tricycle ya omode aye abobo omode sisa ball yi kwabrania lodu ne ma no de rubber bia tikire so minim se na police fo no mu ni kwa mu omu hwe omu omutimi de kwa na muni baabi ebe muni agu na bola ni nyina behwe agu omu enforce ne se obesisa ni nyina kakra obetimi afade agu mo obekọ no na wajade aka ho na ama ho nyina bon kan baabi a no okọ no humura bia okọ na bia ma na okọ hwe agu ho assign place ya assign ne se onkoto mu ho na obetua sika nti na okọ hwe agu mura bi mu ba ko no ba ko bion asu ya sanitation cars na omde twetwetwe sebi private no ajanan no kwabrane akotwe ade na nadwo no
watwe na okoto agu no okọ no hwe ha ensuo ba bi ensuo bi wa no akọ hwie ni nyina agum na okọ na adwene ni se ensuo ndे kọ na ni wure fi se o hwie kọ no ensuo no so de kọ obi foforo ho ebi ana wo ye wa adwene se o hwie akọ no ebi kura na ba bi ensuo ndé kọ no obusuani bi to okonom akofa yade de abre wo fie okonom de yade na bre na so se yade na very infectious a o so de akoma obi foforo ni nyina ye ka ye ma mini oman Ghana entisika ne ye ba bosia na ne ye be bosa to for medicine bosia for sanitation bosia for cleaning aden enti sai time ye mpanifo mama mani nko saka sakese na omotwetwetwe toilet ne bola no ho ba bia omuko hwie egu no so ye me ye ni nko ho so first no na ye nanam mesere kasa na ye nanam wade bi e friend communal labor eduru ho a na nko ya frɛ youth ni mpanifo no mo nyina ne atiasi oman ni mu ne yesese fin ne yetete gatam ne ye enne sa ne mani nyina hu bio first no na mpanifo timi kase ye wode bi assign se ye di cleaning the national cleaning sanitary day o sade ye cleaning oman no ka akora ntu ye be cleaning oman ni mu nyina mo oman no ma kama be mu se ho se enne sa ne mani nyina ye ya na adenti ne yenye enne obi adwene akoli sika be obenya sika ni nyina na oman na fi be dokoro se sika ne ebenya ne ye de ni nyina be sa akohwe ho hospital it's high time e wose ye me ni ko ye sanitation ho na ye make sure say oman no ye be keep Ghana clean. Ghana will be a better place for us to live because then tontom adia to the extent say edan a muye clean kra be bie mu na tontom wom adentia because efina dokoro oman no dodo mesre yen keep the nation clean na Ghana will be a better place me say o mere me ka say me ma emre ne nwa bebre the name still remain obofo ba akope aha na me dwumede ni be kwa akosi. God bless you and stay blessed. Bye bye.